denarong KNCA ropenta KNCA mahang ke thegani talondur umrong solong cricket kapathuak lama pharman chiri thom cap NCHA silong leke pek biraning te hem kang hulu chokamat hormu pon pila Kardom pini Karbianglong Live Prime Time birta long peniri samijur bon kilingpi nonar juik tha birtang ton pe kidam tang pharo crescer kebra ner kebra trokaning kan pai ni phai siar ni karbinim soching thura songa mahang pathek pon therapy aning kan wanga mahang ke thekarni nang talon bom wang bom si piniar ni an ingdeng thom kebra pho mahang ke thekarni talon pon lo pini lake pai ni phai siar ni labang sor ni lake swar lo phani si ke thenayar ni pule hokon det seta henune dekta hai athe bangso pai ni hanlo karbinim soching thura songa mahang ke thek arni lo kidam tang pharo crescer kebra ner kebra trokaning kan pai ni phai siar ni KNCA mahang pathek therapy swar lo songa tum kache song pon lake ke joy ke lam kali bonta mahang pathek det pen nang che song bom wang bom si aning kan wang ta labang so songa mahang ke thek arni nang talon bom wang bom si piniar ni anabang ke ingdeng thom kebra pho KNCA mahang ke thek arni nang pleng tang lo Bangsora ni Karbianglong ang kang pialong katalon po na sonsi denarong KNCA rohin pensetami ingdeng thom kebra pho KNCA mahang ke thegarni talon pon Bangsu katalon po na hut aluhisar piaman pen KNCA tiri piamai rapchun bangpi rina kropi chitongdo Adong Karbianglong live kelang ratung doan pinin tung Karbianglong live denarong hithi adung lada Karbilo Charlie song asai hemlong sidolo lada bangke SDC la pen KNCA Chingu pen pensi labang so sai hemlong alang litum jadap program sinami dak pensi cipati pipon lo rasong sang pini bangke 1 August mati 1986 aningkan Karbisuar lo song KNCA labang so amahang pathek pon lo jasemet SDC labang so hemprek aputak kache song labang so movement amede kithura hut Karbisuar lo tum sidame amena jakong pachichini je phan Karbi pindeng support pen chenglok alang litum Karbisuar lo tumas tame isia song seng ponsi KNCA amhang pathek lo pini alang litum labang so jai megalong kechengsi alang litum amena KNCA lamaing thu ponlo la sopi labang so kache song ahut 1986 pen non an alang litum kache song bom ahut kumame ki thi ki jang dulo kache song ahut mame ke pran same ke dam son dulo alang litum phan chikimo asai same milur pen alang litum chikimo asai deng ponlo Lasong dak pini Central Committee pen sedame labang so ajai meglong nang chetong dun si thiek pen elun Karbianglong live pen iti alam the arju pon tul kita to la pen pindeng support ahin sita ne ni dun penang an ane ke than penang an kichun la song si onglo stanon kewang ji lang aphan sita ne ni tum klemela pasang si mane matha bom si aprang stain along sita me ni tum ini Central Committee pen nang ke thana te ni tum branch along si ni tum flex hos nei si ni tum hot long pen sita ni pini labang so jai meglong SDC songja pu kana chitong SDC songja po ini borsing rong pha ke hai la pen borsing rong ki ke hai nang sita me KSA tum sita me nun mane mo akam do kok pen aku cedam thu julo cedam pet la pini labang so dak branch ahin pen KNCA branch ahin pen mamane president secretary kasati kopi pen secretary Mitri Hansen Kachetong dun aluhisar pirina kropi hin pen songa lama inthur ponsi labang so lama cha konga puthak lamthe jai pon la pen SDC tiri piklembang khorsing rong pia hin pen japon linsi kachikimo sai ding pon denarong pen Bikram Teron Karbianglong live Dima South District along Kithurmio Wekimia Tumaphan Kapathuahin Kapachihung Ponjia Phanpura North Kachar Hills Autonomous Council Hinpen Assam Cricket Association upon Umrongso New Tambang along Chiri Thom Kepalong Lei Pek Pantanglo Kidam tang ningkan capso sepen Assam arlo cricket kapathuahin Kapachihung lapen Kapaching Thur Ponjia Phanpura Assam Cricket Association hinpen bor ipon bomsi wang bomlo
Lapenan parta state ang kang pialong penangan na district along bangke armu apai kenang ji setame pachini ponlo. Lapen kapatujia sona mung setame lang pon bomlo. Lapenan parta ke ongdunga district along ke do university lapen college pathua klamalong setame cricket pathu kapachi hung lapen kapaching thur ponja phanpura ACA hin pen siding pon bomlo. Lason si di Mahasau district along setame cricket kapathu kapachi hung ponji lapen kapaching thur ponja phanpura HCH ACA hin pen umrongso new tambang along Chiri thom kep along le Assam Cricket Association of pek ponsi cricket kapathu adim selam ponpo. Bangso putak NCHACCM debolar gorlosa phirang kyanglu kaningje ponatengke bangso pathua klam langme senji lapen kapathua ningke hangatum anta Charlie damlongpo lapen thedung kachepati setame padupon longpo bangso adimlong Assam Cricket Association hinpen chiklo jonang bong sai amu pangcheng ponpo lapen ningkani siang bong patang pon derji pusi ningje pon. सबसे पहले जो असम क्रिकेट एसोसिएशन का उसको हम थैंक्स देता है। इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी भी साथ में दिया है और असम क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट देवजीत छोकिया जी ने और एडवोकेट जनरल भी है, वो भी बहुत मदद किया है। और ये क्रिकेट स्टेडियम बनने से दिमा हसाऊ का हो व अलग डिस्ट्रिक्ट का हो बच्चा लोग खेलने के लिए बहुत स्कोप मिलेगा। और इसमें उमरांशु में बनाने के कारण है कि वहाँ पे गोल्फ फील्ड का पूरा साइड में अच्छा सा सुंदर सा व्यू, इसीलिए मैंने उसके लिए हम लोग दिया है। तो उसमें 30 बीघा लैंड हम लोग अलॉटमेंट दिया है और 20 दिन 25 दिन का अंदर में वो काम स्टार्ट हो जाएगा। और आशा करता ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में हम लोग वो काम को प्रोजेक्ट को ख़त्म करेगा। और इसमें बड़ा स्टेडियम जैसे कि वॉल गैलरी थैलरी ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे एक अच्छी नेचुरल चीज़ को अच्छा प्रोटेक्ट करके हम लोग रखेगा। और वहाँ पे जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड उस टाइप से जैसे कि गच्छे उच्चे जो नहीं खाट के वहाँ पे हम लोग स्टेडियम बनाएगा बोल के असम क्रिकेट का एसोसिएशन भी वो लोग भी बताया। और देवजीत छोकिया जी को और असम सरकार को चीफ मिनिस्टर को हम धन्यवाद देता है। वही Haflong pen Suraj Barman lapen umrongso pen Linson Ronghang Karbiang live. Lakhain ko rapon nilip constituency Chukiola police station ke parlo koilamati Joyram Intia Ronga maker biraning tia hem kanghu kilu rahut kenang solalo anta pon pila. Haku penili tum Karbia khelong sar kapalam thedu me ke choke ahin ave bonta kanghu ke ahin do pasonsi cheman tanglo. Non malom ke sok sang la pen tangka maha hen lo kenang sot nai po son thopsi inura kailong pirthe ke reng duncha phanke voter ID Aadhaar card pen chenglok luta akenang sot nai lo. Koilamati Joyram Intia Ronga maker biraning tipen phudang teron pietum ahem kedam tang jakhong ni phain ko rasir kep anarlo ang angpi ahem kaching tirte kang hera pita hidi ke etang sok lang ke thegi pon piara joini kachilang dam chia phan kedam pera porhut pang thek the ot lang no bang photum ahem lupidam choksi longlia pata pakni hidi longlia pata la pen ke dubo ma hem longlia pata pangrum pet chirikre choksi ra lusa ke thoma longlia pata lo pon pider Lancho takali kinang so lo jasemet voter ID pakni bank passbook e pak Aadhaar card pakni ration card e pak pan card pakni lapen mobile phone isi kang hupon chota kalilang jakhong ni phain ko rapo arnita sanglin cap soklin in koil pen purwa long ke do pennia sok anta ihupi pondelo bangso putak madua bang phubang phiatum le claim pusitame prabjin mate ni thomang bong kachi thondam vek japan kisung ge phove ka bang phubiraning tia hin pen kachuniri padoponsi ni thomang bong che thondam pulote thangalama velo Jithondam dedet pulote alanglita saijok je Chukiola police station along lam hoi pidam nang kokpo puta biraning tia hin pen phirang ke thengno lam thechi paklang po to nelimen ke biraning ti neli rongamen ke joyraming ti arong koilamati lasi neli ini nilto hem pinang am ajir dinglo sok lapen sang kang bu lahaita nito hem imbulu se aku komentu lom si sok sangkang bolo la ke ini jopta lom la sochik long bong sochik long bong
lasi aku tumid abang ke nito hem arlu pen dokumen hormu imbulap lo Pipi dokumen no. dokumen abang ke pan card ID Aadhaar card aku ration card passbook lahai mukha imbulap lo yang si lahai dokumen lahai hormu nang chi thon iglute ini misenji kusi nilita matha dam lo yang si nang chi thon thei bulute ini kias tame pinang kok kusi nili matha dam lo Aadhaar card, pan card, ID, voter, ID teng bolong ke ala pota mi ID pota ta so ni teng bodel ako bosamara ha bihetan di kemenan teng bolap lo angke anpar do thulang ala reson card teng bolap Koilang mati pen Samson inti Caribbean Live. Kewang ji chitia che kloni phain ko rapho arni hanjang lang solong karditang joyram ti so ningkani si ke chok karli arni katalon ponche phan kedam tang cha khongni phai thom kebrai siarni hanjang lang solong KAL pen KCS hanjang lang soro tum patripi ponsi rada tum phan chopha pen tirikama mai ke sengpon KAL hanjang lang soro mai phu William Singnar ka chephem pu pona mai long jasemet non kewang ji chitia che kloni phain ko rapho arni hanjang lang solong karditang joyram ti so ningkani si ke chok karli arni ko son pensi katalon pachun pon thekjima apu thaksi jasemet rada tumpen chithan chimum paduponlo laso phitiri kama mai setame kiseng pon kinang sot pojok kaduka vechidon sarpen ruby rong pia phan mai phu sarat bia phan dun mai phu William Singh nara phan chunbang rekha teron pipen Jameson teron tuma phan rap chunbang ar pu pek ponsi dihina sanchom pachethanga sanchom lukimo sanchom jutanga sanchom pendang lo penang antiri kama mai aruarin seng ponlo bokajan pen ananterang Caribbean Live. Kidu kelak lumbajong rara farman karja pidun japhan ke sengpon lumbajong youth development committee indeng trok ke chok ke sengarni pini dipu kala kendro long katalon pon Caribbean long hempi diphorong supi ke lumbajong constituency arlo si ke dolo bonta diphorong supi pen akapreka tokanu le humri dam pulote jingjin so me bino athe lumbajong constituency ke par opinion ni anta ke ongdunga dim ke tovar melang avarsai kadure son du piklang KAC kacharia tumke do piklo bonta lumba jongarat kang thur ponja phan ninga klong pen ke claim kache paduga bang avela la so joine ke dam tanin kan surihini ra krip phoning kan lumba jong habar penang an risoi jang tum chingrum si sarkar pen ki du kela arara farman kopi manang kele lumba jong rara tumta longdu nang ji pajok kache song kapang tang dun chia phan lumba jong youth development committee pa song seng ponlo bangso song piningkanan artaninkan trok nangle roxy pini di phurong supi kala kendra maya hong jailong si mahang ke thegani talon ponlo ada bapor LYDC tiri piamai phu dhan rong phar hin pen songala main thu pon therapy radamai pisita me padupon me phu dhan rong phar pen kachari pona mailong LYDC indeng trok ke choga him ki thu sita me inthan ponsi kiwang jilangarni lumba jongarat kisung ke boy do an ka pajok dunjia phan kopi ko son ke claim ke dam pensi ke meji ma phuthak lapen LYDC song jakong anso se kapang tang pon thekja phan jithan chimum padupon mailong rada cyclem bang mongo sing terang amarong pi Sona Singh rong pi pendang lok penang an man peng ke do atum chetong do News report Caribbean Live. Tangte pini prime time abirta kila pon se kang tonik lo do me thak me kardong